46, 47, 48, 49, 50! Let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, daghang salamat sa adlaw nga imong gihatag karon Lord nga ni nagatigong kaming tanan Lord aron sa pagsaulog sa ika-37 ka tuig ni Brindanos Lord. Ug ingon man Lord, padaliptan mo kaming tanan nga niya diri karon Lord nga unta mahalikay kami sa tanan mga disgrasya Lord. O gunta Lord, panalanginan mo kaning mga grasya nga niya sa mga tubangan karon Lord nga unta makahatag sa kabaskog sa among panglawas Lord. Ug ingon man sa nag-prepare ni Lord. Lord, wala kami mahimo kung wala ikaw Lord. Po sa kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinaagi sa imong bugtong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Yes! Happy birthday, Brother Mitch, and for that, sinumari na po tayo magsupo. And alam ko, namin sa inyo ngayon ay pagod mula sa paglalaro. And tawagin na natin para i-welcome ang kanyang mga bisita ngayong gabi ang nagsiselebrate ng kanyang kaarawan. None other than, sabay-sabay nating tawagin, Brent Arnie! Delmar, yung gamot mo. Police, pakitali. Oo. Happy birthday. Kaya pa. Guys, good evening. Maayong gabi kanino tanan. Anyway, thank you so much guys sa lahat ng mga players. Thank you so much for celebrating and for spending your time here. Thank you so much for participating sa pagdula dire. I know, kanang first time ninyo, gunta, last time na ni. Daghang salamat sa pag-ani dire. Unta nag-enjoy mo sa atong tournament. Thank you so much to my family. Tagaraw family, De Leon family, Andres family, sa tanan family. Special mention sa aking igagaw na San Isidro Pacania. Thank you so much, Gogo and family. Maring Christine, thank you so much. Thank you to all the vloggers na naadiri, kay Boss OJ, Ryan Bombels, Boy... Lukot Baez. Thank you so much kay Asinyero Churba. Abot niya, nalimot ako. Thank you so much kay Inday Ligaya, kay Queen Angkol, kay Pipi Saraol, yatay mo asa mo na pita. Thank you so much sa tanan nga nag-participate. Thank you so much to my Social Climbers family, to my Hinaguan staff. Thank you so much. Sa tanan nga igagaw na ako, uncle, auntie, ayan, pamilya nga nagluto. Thank you so much sa pag-spend ng time. Thank you so much sa inyo ha. Sa mga guests, thank you so much. Sa mga players, thank you so much. Sa mga relatives, daghang salamat sa lahat ng mga nagbigay ng regalo. Hindi ko na kami isa-isa basta magmahay pa. Thank you so much sa tanan nga naghatag sa kanilang gift para sa akin. I really appreciate it so much. From the bottom of my heart, thank you so much. Sa baba. Sa akong mga irog, mga iring, thank you so much. Maraming salamat guys. I hope nga kanong gabi na mag-enjoy mo o mabusog kung tanan. And while eating, we're going to have our acoustic night by Junril Estokya. Nala siya karon diri guys. To serenade you. Dagan kayong salamat. And I hope kanang maapot na sa pagkaon kay murag delikado pero bahala na. Ang importante, you are here, we are here, we are the world. Thank you so much guys. Maraming salamat. I hope you enjoy your night here. Mintras na patay alak, pag-inom mo, mintras na patay food, pagkaon mo, o mintras na pa mo energy, spend your night here. And I hope to see you guys at the mga tournament dyan. I hope to see you guys for our next tournament. Ayan. Thank you so much. Dato nag-tournament kanina, nakakaon naman mo vlogs, pwede na mumuli, pero inom na lang karon. Thank you so much. Please be reminded, but we have stray dogs here, stray cats, we have our own dogs.
ayaw mo pagpamahog. Kung magpamahog mo, ayaw yatag, ilapay, para kaon nila kay. Dagan na napaakan diri, dagan na nga ulol diri. Si Melmar, si Ansing, si Jayford, bakang nga ulol na sila diri. So, hulaton lang nato siguro ng lechon, wala pa man siguro. Ana, Sana all, thank you so much. Palakpakan mo natin ang mga vloggers, kinaadili ka nun. Sana all! Queen Angkol! Inday Ligaya! Boss OJ, Lukot Vines, Ryan Bombels, Picture sa dandan. John B. Asinero. Oh, tanan. Sa akong mga pamilya, pamangkin, tanan. Ay, saba, kayo na ito, man naman pagkaon, John. Anyway, I hope you enjoy your night here. Once again, happy birthday to me! Thank you so much kay Mama o kay Daddy sa pag-facilitate sa atong pagkaon karon o sa pag-supervise. To my kuan staff, thank you so much for the effort. Ay mo kabala ka kay Ogba. Magbayad na, bahala ng report na sa pag-core. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you. I really appreciate your effort, guys. Okay, standby ka muna dyan, birthday girl. Speaking of guests, naku, tawagin natin yung mga special guests ni Brenda. Hindi, isang group picture lang daw, kasi request nila. Sa tanang mga vloggers, unahin ko muna yung ating mga kababaihan. Binibining Queen Angkol, Binibining Inday Saraol, Binibining, asa na yun? Inday Ligaya, Nanay Ligaya na nagaganap. Oo. Asa? Andiyan si Inday Ligaya? Wala pa. Nagpalit lang naod ng napkin. Ha? Ikaw din. Ayaw, i-point five. 20. At hindi pa ano dahil. Di pa tapos. Gwen Pasok! Hala! Magkano yun? 20! 20! Ganyan! Ay, danja! Ayan na! Ganyan, Christian. Para sa mga. 21! 22! 23! 24! 25! 26! 27! 28! 29! 30! 31! 32! 33! 34! 35! 36! 37! Ilang taon ka na? 37. Dahil gusto pa niyang humaba ang buhay mo, dagdagan pa! 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Yes! Yung 50,000 na yan ay nagagaling sa iyong kapatid, pero magkaiba kayo ng ina. Siya payat na, ikaw mataba pa. All the way from Singapore, Team Palaging Gusto! Ayan. Para daw may baon ka pa, ano? Thank you so much, Bane. Thank you so much, Beshi. Team Malaging Gutom. Thank you so much, Q. Nagkakasalamat ka namin ka ng baon pang Masbate and Secure. Yay! Pantong na kayo, ilong ng yatay ka. Thank you so much for this. Nabawi na ako ang bayan sa tournament. Yay! Ang ako may bayad sa tournament, gumastos ako ng 20,000. Kanina ka 50,000 ko. Napay 30 nga nabilin. Yay! At tumatay na rin ang John from J-Boys! Ano na sila, madam? Sabi sa rental, if you are having your celebration, come meditate, tell order, take a
Ginoo ko pasabog tanan. Wow! So, kailangan Ma-picture mo naman. Porto. Asa? Picture mo na tayo, ma. Limang lechon plus bouquet of flowers. So, isang malakas sa palakpakan sa Jacobs Lechon! Sa regalo nilang 5 lechon. Sorry. Regalo, naninilang na naman ang isa, giabot naman. Madam Shirley, amo niya, regard free niya ang lechon. Oh my God! Thank you so much. Amo na po yung order. Thank you so much, Jekos Lechon. Walay kupas. Lamig yung kain ng lechon, guys. Promise. Maka-high blood siya, pero lamig tayo. Thank you so much, Ma'am Shirley Paca. Paca, pamilya Jekos Lechon. Located at Bogo National High School. Bogo. Basta din sa Bogo. Dili sila bright. Basta Bogo. Sa Mayunahan, sa Del Monte. Thank you so much. Thank you so much, Ma'am Shirley. Lord, thank you so much, Jun. Meron pa tayo, hindi pa natatapos dyan, 50,000. Hawakan muna natin. Huwag mo. Ito na. So may 50,000 ka, dodoblehin natin yan. Next year na, dito na tayo sa cake mo. Ayan. Wala na tayo na sulisit. Sabay-sabay, wala pa tayo nasit dyan. Okay, sabay-sabay na lang natin kantahan si Brenda. Medyo mas malakas. Ready? And... Happy birthday to you! Malakas! Ang hindi kumanta, hindi kakain! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. No candles. And of course, belly box. Thank you so much. Thank you so much, very bad. Thank you so much, Ate Sauri Omega. Thank you so much, Kalagan JG. Abot lang, makabot pa din yan. And thank you. 1, 2, 3, and 4. Happy birthday to you. Thank you so much, thank you so much. Dagang kayo salamat, na-pray, na-bless natin. Sa magaganap ang ating pagsiserve ng food. Mama Sita, that food, mga kapatid, pasok ko rito. Meron na po bang stab lahat? Sabi pa, na-stab. Kutsari. Sila, kainan na po. Kainan na mga boys. Ayan na lang na kay Bikin. Pahabol pa na lechon. Taray. Magpalipay, pagpunyo. Thank you, Happy Birthday. Wala, ay nara pinakasikat na to nga friend. Hala, di niya na alam kung saan siya titingin. Plastic mo yawa. Ano si Hans? Si Mr. Jan. Si Hans ba? Ay, Grabe na kagagawa. Ano pa ganin yan? Dili pa kay. ang kanon karon naglungag mo lang. Naglungag na, naglungag.